Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Sapay kumata na sa lunat ka nakaradkad kayo kanayon. Kat welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Siyak manan ti gayam yo, Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Kendakin drama kadagiti biyag ti tao at drama. Manipod ka ni Kabsat Mona saan napud no anagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin, hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, kan Pauline Lucero dita Hong Kong. Kastiman ti kunani Kabsat Mona, dirman ang biyanang. Kayat kuman matapay drama ti kapadasa kiti biyag amay naig kanayat. Agtaray ti istorya kadagiti nagbalin nga ex ko. Kaya't iti udi na maamwam na sino ti nagbalin ang nakatuluyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkit-kitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayada. Saan aya? Makauma mo tikas toy. Syaklat na kanayunan tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngem ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwen yung amin nag-double kahit mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo tindigas ta. Welcome to Jenna Almoite Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Dahil man o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabitlang! Pakituloy mo man ti plan-plan sa abuong Grace. Tarasam! Tarumwarak biin! Ni, mapanamaya. Basta! Adala pa palang mi biin. Ituloy mong talalamida ka, ha? Sige, yig mo nga rodan. Anya, nabsog ka matlaang, Rodan? Nabnag ka? Wan mo na. Thank you manan, Anya. Mababailakan kan. Tasik akanayo ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para kanin ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwarta nito restaurant? Wala, mapantay jamol. Taintag window shopping. Inta magmag na. Sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no lab na lab ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Amang ano ada nakasil mo na. Sige! Kung naktubay kahit, nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita ang gade. Nakasil to'y nakangin na abrang ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwarta. Ha? Ay katalain ta bayadak Rodan. Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na kakit alaag Sige, alaag mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan. My love. Thank you nga, Rodan. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito pantalon. Ha? Awan! Napintas! Nagdala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta na tao. Mano aya day ta sapatos? Saanan? Tama nga nung nangina. Nakasilmot ka di Sige, gatangin ta day tan. Tapnag da Paris na tapantalon mo, Rodan! Welcome to Jenna Almoite Drama. Mona ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kundi bayad ka, ngam umutang ka matlang manan.
Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo, ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam, kat awan mat asawam, awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katanga. Bayadak matlaang, ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Ne, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tinadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam. Amuklatan iso ti papapanan ti kwartam. Kat syempre, awan nga ron trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte kanayon nga rumwar, tapno hang ka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo, haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka? Wen, promise. Mano ti utang am aya? 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaurnungak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimadanagan. Ang Muktar Aramidag. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano, sampay lang ta 5,000. Nayunak to no makaurnungak manen. Awanan na. Sapay ita asumangpod di order ko. Kasano day tuwil ngay. Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Taurayag aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Carmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Sige. Urayan nga ron. Tayo nakadis kita rin tinayon day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Anan buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak daytoy tanabalor. Amumat numano ti presyo daytoy. Kurang-kurang a 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mo't no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidang pa'y langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanaga na. May saldawan na diyak makontak ni Rodan. Amangan matno awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apay nga empadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay-aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininam mga itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat nga min ngay ayatin nak.
Nagayatak lang, man. Diyak pulos ni namna mga ramidan na tikas-tikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldat mo gapo iti lalaki. Ay naawanahan, kasano da ito yun. Inlakok-lako maidin tainggatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumustan nga itirik namtad tamo na. Duwa nga bulan nante limabas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tirik na. Katmayat ano kasta? Anya nga yan tidamag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa lakayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso hustuman. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuy-buy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kita am kadi kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag nga awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sigamat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manan. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga minamakita tayo tanagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable ti kastang ibang bagamanso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tang. Sige nga Rod. Balasang ka di pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga apara kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Nosyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatanak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyamanak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinara kanyam ngam kayat kamot gamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim at ilimad tapay laang ti panagsinsin na rakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Mona. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tigin nanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang intad mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta yabilin ko ken ka ha.
Di mo ibagbakin ni Gris agayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagarunan umaamuan na nga umututang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matumpal di kayat mo muna. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi naktulukwen, manso. Saan to Apolos? Promise ko day takan ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dino tayan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan nak Mona. Saan mabalin? Masapol nga kita ta. Hello? Hello? Oh, di awanan bain. Hello? Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Ape kas dito dyan, Grace. Kasla dilim lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan sa itimawag kan kwa na. Surutak man itinalimad. Tadenggak ti pagsaritaan da. Jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace itsa dino man ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan. Tagdan natan. Anya? Agdan na nga dagdagusan. Hanta nga agkasarpay nga umuno na. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae. Kas talaang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At na relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami matngawan asawa na. Single kami matnga duwa. Wen, ngam duwa ta ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Uy! Han man nga tilay bagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! Dita kayo. Uy! Marso! Uy, agure ka! Hala! Ti maray matan! Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon nyo kani Manso. Ti amo kakat siyak lang ti darleyang na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagado ti utang na kanya! Inututangan na ka? Manong ti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya. Iso masapula singirak. Si Kangay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sikat tinapnapanan di inututang na kanya, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga Rod Ay, sapay first time ko matimaki boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawan mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan didigra Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha?
Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day ta mo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalat tamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mga sawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay sa kanton. Awanin kadkaduam, ading ko. Grace, ang padatan a bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom a makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasya nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin. Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko, kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kayat kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Takas lamas agkaalaan kami. No ngay, padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Pay, soan ko na. No kasta? Kaya't nak? No bilang agarumak ken ka, Grace? Ay, nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasingpat kamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga rod, agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. No ngay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasanungan, Grace. Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga akaalaan ta. Maya titimpo yung tanga duwa. Un nga rod, ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga rodin ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isubli mo na dyan sigud nga nagan mo. Katwala, date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace, my love. Natulag nga ro ti kasarmi kini Grace kat kalpasan ti kasarmi nagdana kamin. Katawan pagbabawyak anang asawa ken kuana gaputan na kasingsingpet kan responsable nga asawa. Gatita iti parlor latatayan mi adwa kat adamot ten anak mi kat pasaray ikuyog mi ida iti ayan ti trabaho mi. Naragsak ti pamilya abinukal mi gaputagin innayat kami. Alakastan ti gayem mo mona weno monyo. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo? Sapay lang kumata healthy ken nakaradkad tayo akanayon.
Manipod ka ni Kabsat Rota saan na po na nagantin tayo drama. Ngam hello mampay kada Alma Torres, Rolly Viernes dita Ilocos Norte, Ella Barco kan Barco Lopez family dita Ordaneta Pangasinan, kan Lilibeth Valdez kanila kay na Arnel Valdez dita Tarlac. Kaslimanti ko na ni Kabsat Rota, dirma ng biyanang, nakatumpong akiti asawa ama nagsakit, isa tunggal darik na iti bagina ibagbagak apambar na laang, tatamok rason na laang tikas jay, tapno saan ngagtrabaho. Gapo iti dayta imbagbagak asadot ti asawak. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Ay! Anya matikas na nga ugali mon, Lucas! Senyorito ka talaga! Nakatugawlat kukom di ti balayan. Mangan maturog agriing mangan manan. Nagmayat ti biyag mo. Day talagur uray ti kanam tararamidam. Nasakit nga ron man ang tiyan ko bakit? Diyak makagaraw. Tanasakit no agkutiak. Pambar! Nagadwa pambar mo. Sadot ka kidi ay sa tamok. Saan mo't arota bakit? Inulaw naklang amin iti kinagwapo midikot. Isa na labak launay kan ka. Inayat ka nga uray tambay ka. Bayam, tano aging bagak, agtrabaho akton. Kanon tupay ngay? Inton lumagto ta ulam. Ni bakit mo? Isublikan saan ka dagiti dadakkel mo, Lucas? Ha? Ay, saan ka di akas tati bagbaga marota? Agpaimbagak laang. No naimbaga na kon, agtrabaho akto manan. Makatrabaho akmut kat bastawan marikriknak. Agtrabaho ka, ha? Nga mapagbiit. Inton kwan na umakan, agsardang kamanan. Bayam, tano da kwartak, agpacheck apak. Adula amin day tangay bagbagam. Agpa-check up nga. Anya kumati-check up ang dakan kangay, kagin sa sakit ka laang mo't. Sa anak nga gin sa sakit bakit? Agpaypayso ana sakit ti tiyan ko. Diyak amukan ka. Ino kasangsang po na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngamsyak pa'y lang tagluto. Rota, anak ko. Umayak man. Ay, simre ka ko na. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Nay, apoy akas tati tsura mga aglutlutaw. Nakamisuot ka. Masurunak nga rod tatang. Nagbaakak lakuman abalasang. Nay, apay man akas tati ibagbagamaw. Makaumamot di manugang yo. Di na pa'y amo ti makitinulong magkadatao. Jay lagur uray ti kanan na tamo ng aramidon. Kat adan sa mo trikrik na na. Awan, pambar na laang day jay. Napambar launay gayam day taatao. Babawi ko na nakiasawa kan kwa na. Kas tanga-tangag paisaw. Ang mga nupod numay nga darikrik na na. Ipa-check up mo tapno makatumar iti agas na. Patpatsin yung mga agsakit. Pambar na nga rod laang. Tapno saan nga agtrabaho. Gaputad da trabaho. Siyakmat amin ang tinamnamaan namang ipaiti kasapulan may. Masurona. Agtrabaho mo't iday. Idi tagpakitang gilas laang. Ngam itaawanan. Rimwaran ti pudnong awgali na. Sadot, di manugang yo, tatang. Umayak man, Ruta. Ne, da kayong magayam nanang. Ala, sumrok kayo Inawagan nak nga minti anak ko. Tada ka no rikrik na na. Kat saan ama kaluto. Iso asyak pa'y lakano ti agluto iti kanin nyo. Ala, ingkay kitaan ng anak yu iti silid mi nanang. Tarumwarak matan. Inakagtrabahon. Apay, anyat marikrik nam Lucas. Nasakit ti tiyan ko nana. Masansan samot ti panagsakit ti tiyan mo anak ko. Apay, di ka pa'y nagpa-check up aya. Saan? Tamabai na ka dumawat iti kwartakin ni Rota nanang. Kanayon lang amin nga ibagang agpampambarak ka no. Anya? Agimbagak tumot lang. Gagangay la siguro asakit ti tiyan da ito. Addan samot problema di ta tiyan mo, Lucas. Agpa-check up ka laangan. At damot basit kwartak dito Saan nanang? Igatang yukit di ti agas yu ti kwartayo. Makipakpakaasi akada kayo. Da kayo pala ti makaamo iti trabaho dito balay. Tane, sumanao di manugang yun no diyak makatrabaho. No ibagak agpa-check apak, agpampambarak la ka no. Iso abay-bay ako. Apay ngay akas JJ asawam.
Imbes at tulungan na ka tapno agimbagkan kat makatrabaho ka mutun. Ala, baybayan nyo nanang. Aw-awatan nyo latan. Tamabambanog siguro iti trabaho na, nanang. Ni, adda kay mo't gayam dito'y balay da Lucas na nasalya. Wan, balasang ko. Tainayabandak nga umay agluto. Ah, kastaya. Aywan, adda lakok nga oil nana. Napintas apang masahe. Kan adda pa'y free a masahe na. Ha? Ay awan paggatang ko balasang ko. Amangan nunangina. Nalakalaang nana. Ikan kayo iti discount. Napintas na gito'y. Nang runa no nasakit ti bagbagiyo. Adda free a masahe na nana. Masahiyan kayo. Ay kwa, nilaangan Lucas ti masahyam. Tama di ti bagbagi na. Tauray gumatangak iti may sa abuti nga oil. Ha? Apay, agsakit ni Lucas, nana? Wan nga road balasang ko. Isuman ti masahyam. Barang agimbagan. O sige, nana. Ay na, agyaman hakbete. Nakaginawak basit. Awan anyaman na, Lucas. Ngam nasaysaya at siguro no agpa-check up ka. Tapno maamwam no apay akanayon nga agsakit ti tiyan mo. Saanin, Betty? Agimbagak tom. Ala, jakon pabayadan ti lakok nga oil. Ilibre kon kada kayo, tamaasyanak ken ka, Lucas. Ha? Kababainan, Betty. Ay na, okay lang data. Ibagam tukin ni bakit mo, tapa-check up na ka. Agunget no ibagak ti kasta, Betty. Awan ka no kwarta. Iso asaanan. Anya, apay ngay nga agungot. Apay, saan amaasyan kan ka kat asawa na ka? At hapon na ngamin nga agpampambarak laang, Betty. Anya? Alang nga rod, jakon agbayag, tainak pa'y aglako. Agpaimbag ka Lucas. No kasta, naggapu ka ijay balay, Betty? Wan rota, ay pa-check up mo di asawam, kasi mat, agsaksakit ka no ti tiyan na. Adula amin. Pambar na laday jay, tapno saan nga agtrabaho. Ha? Maumak nga rudan iti dayjay nga asawak. Awan gayam serbiti gwapo no sa dumag. Kasla saan mo't ngagpampambarlaang. Madlaw mo mo't ti tao kat ngagpampambarwan no saan. Di mamuti ugali dya asawak, Bete. Nalay nga artista day jay. Ay, makaipadpadawat ak nga rudan kang kuana. Anya? No, da mangayat kang kuana, ipadawat kon. Agawid akpay, balasang ko. Tainak pa'y pakanan dagiti dingun me. Tane, naibus kanon tay imbatik iti kaaruba kananda. No kayat yo, yawid yu paylaang ni Lucas nanang. Anya? Jak ngamin maasikaso, taam mo yung matabisi ak iti trabaho. No jak magtrabaho, awang kanan me. Imbag no kayat na. Mayat ka aya, Lucas. Ha? Kayat na? Apay kumadi na kayat ka muna nga awan may tultulong na dito balay. Tanay talagil ilad tararamidan na. Ha? Mala, agawid tapay lang arud ijay balay, anak ko. Uwan nga rod Malatay yung pakik dagiti kawis mo. Tapno daramata medyo balay dananang, Lucas. Apay ngaya pinag-aawid mo di asawa mi di balay da anak ko. Wan tawa lat may tultulong na dito balay tatang. Agil ilad mo lat kukuan na. Kit gagangay na Tadakit nga rudrik-rik naan na. Nupat yun to, mga min di pambaritis. Nalay nga artista day jay. Kay, awan kadwam dito yan Di ka maikawa. Saan? Kay kayat ko kay di pa yata sa anak ka ma-stress. Papanambete. Di taman balay darota, tata. Inak manen lakwan ida iti oil. Kan masahik iti libre ni Lucas, takaasimot. Ay, awanan ni Lucas di tabalay da balasang ko. Nagawid pa lang iti balay da abalayan. Ay, apay ngay. Yak manamaw. Agpaimbag pa siguro Ay, kastaya. Sige nga rod,
Ijayin balay danana salya ti pagdiretsuak, tata. No kasta, ni bakit mo tinagdesisyon adito'y balay ni nanang mo ti pagnaedam, Lucas? Uwan betay, tapno saan ka no ama stress ang makakitkita kanyak. Anya, ay una hindi di arota. Kasla saan nakamot nga asawa iti kasta nga inaramid na. Maawatak mo day, tama kumikom nga min iti trabaho na. Mabambanog siguro. Kalpasan na, isupay lati agluto no sumangput ije balay. Ala, agpaimbag ka nga rod, Lucas. Ngam no kayat yo, mangtedak iti pagpa-check up mo. Ha? Kayat ko ti makatulong. Iso adi mo kumaikan iti sabali akay papanan ti kasto nga aramidek. Kakaiso na nga damot extra money. Iso nga itulong ko iti kasken ka nga agkasapulan. Ay na, agyaman ak nga rod abete. Alaman nga ron. Tano agimbagak, kit makatrabaho akmanen. Bayadak tumutlang. Di mo pa'y panunutan day tabayad-bayad, Lucas. Ti panagimbag mo ti unaam a panunutan. Lucas, ayan mo. Ne, aglut-luto ka mo tananakaw. Una lang. Tamidyo mayat mo ti tiyan ko. Manipod nagtumarak. Ay na, sapay kumata tuloy-tuloyan day ta panagimbag mo anak ko. Nagsaya at ni Bete ta pinabuludan na ta iti kwarta. Un nga ron nanang. Nagsingput da dya kalugaran tayo. Un nga road, nasingpo lang nga rodan, napintas pa'y, nagagat pa'y abalasang. Un nga ron nanang. Iso ang naghasat to tagbaling asawa ni Betty. Awan pa'y mat kanunubyo na. Sayang. Nubaruak pa'y kuma. Armag nanang. Anya, Ang madamot nga minin asawak. Kun napudnuak iti asawak. Iso adyak tumaramid ti mangisukat kan kwa na nanang. wan ngam di kay pa'y mat nagkasarkin ni Ruta. Kan, kasla di nakamutin pagan ano. Sumingput tumot lang da dyan nanang naadaman ng trabaho. No naimbaga na kong. Hello, apay ngay mawag ka, Lucas. Kwa, kahit ko lang ay pakaamo ano imbaga na kong. Kat, anya ko maita. Uray di ta kapila ngayon ni Nanang. Tapno da kadwa natan kaasi mo ni Nanang. Agmay sa, sapay bakutan. Ha? Di nakpakadanagan dito, itao kayak lang dito'y Lucas. Apay nga kasla dinak mo't pagan anong asawa mo rota. Dinak ka di ay ayatunan. No siyak, kailiw kan. Umayak ti tabalay tamot lang. Ay saan? Pumanawak no umay ka. Ha? Agyan ka pala di tabalay ni Nanang ko na Mert. Tulungam ni Nanang di tabalay. Saan nabalikan niyak tanay ruwama kung agmay sa. Naimbagan magaya man ni Lucas. Nakita ka na pan nakikon-construction ni Jedaya. Kas jela iti damo, ngam no mauma, agsardeng tumanan ng agtrabahon. Apay adi pala gawid dito yung ay. Kat naimbagan mo tan. Ibagbaga na, imay kit di itay angam, dineret sakon. Imbaga kajak kayatan. Anya? Apay nga ay. Naumakan kwanan. Nakapoy ti diskarte. Awan na pinta sa masakbayak iti kasjak klase ti tao tatang. Mangnamnamalatan iti masuswil daw. Di na mo tagpursiging agbiro iti kwarta. Kat agtrabaho mait. Sala agsardang mait. Nada na sakit arik naan na iti bagina. Kakastalaan ti amo na trabaho. Di na mo tagpanunot iti pamuspusan. Tapno bumak ng kumamat. Ay, yap, apal ko kadagiti asawa dagiti gagayam ko tatang. Naggagagada. Nalaing da dumiskarte iti kwarta. Jak pa napadasan nga inikanak iti kwarta day jay alukas. Isa man jakon. Di na kun kayat dirota nanang. Tulungan nagman ang mga ayaw kan kuha na. No di na kan kayat, baybay amon. Ipilit mo kat tibagim kan kuanan. Uray, tadi kay mo't nagkasar. Nanang. Jak mo't la kayat, ter aramiden na kan ka. Ipadlaw na launay ti panang tagtagibasit na kan ka. Gaputawan natalgad at trabaho mo. Nanang. Lipatom kit din, kat mga barwanan ka.
Kan sumapul ka iti sabali nga asawaem. Uray tadi kay mo nagkasar. Nawaya ka nga agsapul manen iti sabali nga asawaem anak ko. Pilyum tong tay nasingpet a babae. Naimbag nga oras mo, Betty. Ni, si kamat gayam Lucas. Sumra ka ah. Agyaman Betty. Imayak, ta umay ko bayadan ti utang ko ken ka, Betty. Pasensya no, medyo nabayag Ala, di mon samot maiturturugan ng date na. Bayadan pa'y laang aya. Kat siyempre utang nga ron. Oh, atoy. Makaamu ka nga rod ah. Agyaman nak Lucas. Siyak ti rumbang agyaman, Betty. Nagsayaat ka tao. Nagpintas ka lang arudan. Nagsingpot ka bay. Ay, wen. Adapay kang runahan arason. Naapay nga imayak. Ha? Anya date na? Kwa, di ako nagpalpalikaw pay. Ngam ay-ayatan ka, Betty. Anya? Sininaan ako ni Rota. Kat nakailiw-liwag akmutan. Isa panawanan. Tapno sumapulak manin itagbalin akat ako na inay ko. Kat sikat tinakariknaak iti ayat, Betty. Sapay ko ma, tadanam namakin ka. Rota, nadamag mo. Agayan ayat mo't kanon da Lucas ken Betty. Wen atatang, kanayon ko ida makitang agkuyog. Kumayat ano kas jay, tasublatan ni Betty ti konsumisyon ko iti dayja a Lucas. No kasta, okay lang ken ka. Kawan, awan na sakit abakrang ko tatang. Kay kayat ko kidi atap no di na kung dagdagulitan dayja a lalaki. Kumusta ti biyahem, Lucas? Mayat, na-deliver ko amin nga order dagiti customer ta, Betty. Nasayat nga rod no kasta. Adda manen order iti sabali a lugar. Agbiyahe ka manen, Lucas. Sige, awan problema, Betty. Pasensya kan ah. Di ka makuyog nga agbiyahe. Tamakumikumak ijay siya. Wen, awan problema. Kabaulak, Betty. Pumigpig samot tan tinegosyo yukin ni Betty anak ko. Nang rugi kay laidi iti basit. Ngamita, imadun ti branch jay lako yu asab-sabon. Adun ti dildiliberan niyo. Wen nga ron nanang, isungag nayon kami tupay ti may salugan. Takurang di may salugan mi. Kaano ti plano yu apa nagkasarkin ni Betty? Plan-plan wen minday tananang. At dala iliplipas mi a project mi. Numalpas day jay, isunton ti panagkasar mi. Napintasan ti biag da Lucas ken Betty anak ko. Bumakbak nang dan. Nagagot da ngamin ngagpadpada. Ken damag ko nga umadanin ti kasarda. Ay, mas daawak nga rod iti dayja a Lucas. Apay ngay akas jay. Apay akas day nga. Apay nga idida kami pay. Nagsadot. Ngam itata sa balin a babae ti karelasyon na. Kasta unay mo't tinagagot na. Ha? Awan sapay inananan. Marabrab yan a sumangsangput gapoy ti trabaho. Idinto ta idida kami pay. Diyla agil ilad tararamidan na. Kat siyempre, naimbaganan. Awanan rikrik naan na iti bagina. Ay, sana mabalin ti kastoy tatang. Ilaban ko ti karbangak kas asawa. Siyak mutim mo ng asawa ni Lucas ah. Dakdakkel ti karbangak ngam day Betty. Iso asyak ti rumbang nga ikasar ni Lucas tatang. Anya? Kalpasan ti panangikulasay mo kin ni Lucas. Kasta ti bagam. Numakan ko ma. Arig na imbakwar mon. Ngam ita. Kayat mo. Tagsublikang kwa na. Naimbag no kayat nakapay. Ay, basta kasaritak to. Patsyek ngay ayatan nakpailaang dayjay. Siyak siguro tipilin na. Siyak ti kasar na tatang.
Pasensya kan Betty ang masapol nga ibagak daytoy kan ka. Kan si ti pinili ka kasarita tapno masakbayam ti amin anya. Ha? Anyat kayat mo asawan, Rota? Kastoy nay, iso ang nagsina kami idi kan ni Lucas, ta dalabas sita saan may nagkinaawatan. Ang gagangay lang nga apat ti asawa day jay. Ay, kunak nga agpalamiis kami laang kastoy mo tan tinamwak. Dinagdagos yung mo't tinagayan ayat bete. Ha? Kaya't kukuman nga urnusan ti amin kada kami kan ni Lucas, Betty. Iso apasensya kan o subliyo kung ti asawak kan ka. Tinasayaat. Ni Lucas ti kasaritam, Rota. Katnoan niya ti pangedeng na. Iso ti masurot. Ladingita krota. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Betty tay ayatek itan. Ta iso tinakarik na akiti pudno nga ayat. Nakita ken kwa na dagiti sapsapulak iti maysa a babae. Kat kasano akmutan ngay. Siyak muti mo ng asawa ma. Oin, ngamin kulasay na kon saan? Nalipatam daytan aya. Ay kwa, nagbabawya kon day jay, Lucas. Siyempre, bunga la day jay ti saan pagkinkinawatan tagasawa. Lading itag, ngam umadanin ti kasarmigin ni Betty. Kat pangaasim tadi na kami nariribukan. Sumapol kamutan iti lalaki ang mga kasarking ka, Rota. Tanong siya, saan kan apagan ano? Tiamok siyak ti pilyan ti ex ko, taninamnamak ngamin alav naklata nga uray kas jay tinapasamak. Ngam na paay kan na ba inanak. Aklo nakanarik na kiti apal ta ididimurasan ti biyag ni Lucas, kasla kayat kung tagsublikan kwa na ngam awan matnamnaman. Gaputa na ba inanak, pimanawak nga ro iti lugar mikat nagtrabaho kiti sa bali a lugar. Kat itabala sang akpay lang aging gaita kat jak amuno makasawa aktupay, wano agbaak akon abalasang. Pasaray malagip ko tinapalabas kat pagbababawyak tinararamid ko iti ex ko ngam naladawan ti amin. Alakastan ti gayam mo, Rota. Alagagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Manang Biyana! Naragsak nga oras kanal daw yung amin nga labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa Lirio saan napudno nagan tintay drama ngam sakbay ti amin makablawa man pa damay ang Dispo Wilfredo Dinong kan Jade Galvez dita Kabarwan San Juan La Union. Das man ti ko na ni kabsat Lirio. Dirman ang biyanang talo kami nga kakabsat. Dua a babae ka nagmaymay saak a lalaki. Ulila kami ni iti ina, iso ati amamila ngan ti kadkadwami iti balaymi. Numay panggap iti sanikwa adag agum ti amak kat iso ti malaan dagiti dua a kakabsat ko. Dilawak ti kasta nga ugali da iso pasaray siyak ti kontrabida iti balaymi. Rogyak man ngarud ti agsalaysay. Nay, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha, nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha, aguray ka. Apay akasla nayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimandan samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni tita Naisaan mo't akasta. Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangko ti dita, manang. Awan mo't umay ditoy. Tadadag iti aso abantay ko. Kasla nayakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawan. Kanayon amayakar day taamuhong. Imahinasyon mo lang dayta manang. Pasit siguron ti panagbakit mo dayta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan dayta amuhon.
Di ta talaga tayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta ah. Ila akong kidide talotay manang tagatangag. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit ibatim la dyan nagtuunan ti balay mo, amana. At dala pagyanam, mayating. Aw mo ilat mang tawid, tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daan nak ko apatawidak. Kit nay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda a maipatawid mo akat ano sanda. Pagbabas si tanda kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron nga tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final day ta? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang kan ni Auntie. Tawamot anak kanasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakit di pa'y akit ila ako ng tidagana tahulogak. Ah? Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basik ah. Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata daan nakyo. Tapno damot ipatawid yu kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag na antiyaw. Tay ila ko na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yu kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adaga. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluton iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lamisaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingpot kanyak. Gaputan na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan. Nakasingsingpot at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Lirio ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti burida. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay nga akasta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pag-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pag-apaan yung day tabanag. Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain ti tawid yaw. Saan mimat ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak ti inauna. Siyak kumatikadwan iti tawid to. Siyak tasyak ti burida. Anyat pagsinsin nung bata nyo, aya. Manang Brenda, Mia. Dayta miya Ibagbaga na kay din nga isukan no ti kadwan iti tawidon. Siyak tasyak ti inauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin Siyak ti kaadwan. Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ng pag-apaan yun. Maturog kayo kitin. Rabiin. Manang, katanga kong detalon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko day jay iti kasinsinta. Siya akong timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay.
Wen, ngamjak ilako dayjay Danilo. Sino kumatimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sa balin tun matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Ayan maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sa bali apakitalunan na. Basta sublata kun atalunan da manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak tupay nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay ano idendin man to'y mohon dito eh. Nagadayo mo tayo nan. Ije mo't abanda ta mukha yan da ito ide. Bay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manan ni tatang. Isublik da ito eh. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikatamki din. Saan mo't adito tayo da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya ah. Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang kipampanunutan na. Oray pay. Naan niya ti para kin ni tatang. Isulang ah. Di tayo almanin ti saan tayo ako kwa, miya. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ilako. Kay numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ilako kabagis. Iso apasensya kan. Talunag nga rudain. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Numabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublate kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam to nga rod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa ila kasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok, basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapat trabaho tatang. Lipasan mi pa'y balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kini Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang. Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day ja amuhon ande. Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatinang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kasjay nan, awan problema kanya. Jak kayat tikas dyan nga style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti ti tawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa bali nga rod ti ugali dagijay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkid daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdas la pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makorektar ante.
Ala, bay amon Naimbag pa ikan ka tanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundakan ka itinapintas ang masakbayam ka anak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo ta mabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso kapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat nga min ti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilyan nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsut kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikan ninyo, no nakapsut kayo. Saanan balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak ata na Narigat, taga-apay ito nawang kayo nantay. Iso na saya at tay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa ni Kwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amang ano sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog, ante. Anya? Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako, nante. Saan akon nga ubing abasit? Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan, ante. Day of minton bigat, agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay kat makaamo ka nga rod No siya, kay kayat ko taadda kaduak. Masyanak nga rod kada kayo, ante. Awan kad kadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan, anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod absat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito ibalayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanan Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga aginanan. Kastamot nga rod ti bagbaga kante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Adda nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. Una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana? Wan nga rodan di. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Galerio, umay ka, tulungan na. Agtutudo tatang. Mayat kid di kastoy apa nagarado nalukneng ti maaradaw. Agkimkimat pay, delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumaray. Tanapig sa titudo kin kimat, delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan nakastoy tar aramidag. Umjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pay mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tago na unay mo dito anwangay. Ala, agawa am ti magnatanay. Malami na kaon. Kaya't kuntag ka pa'y. Hey! 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 Alay! Tailas tanda ito'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tentay kita ni tatang. Nakimat ka no.
Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar, ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay tatang. Huray siya. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkasla imiro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw ang makimat dita. Payasak pay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdandanagak pa yan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigatan akpay gagangas. Nudantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata kabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanan. Jakul baka trabaho. Kasalong titalon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Tada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at agag-agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata kukwa, ta saan anasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni taldaw. Pangaldawon Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay? Ni Mia, Wando, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Madaglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Marigatan ang agangis. Ay na, makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong nyo. Payas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito'y. Sada kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kaya agagagom. Nang runalusan niyo ako pa. Baday, tikas na. Tatang.
Nagsingsingpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultuladan. Tadamiris kung naging jaya bindot ko. Nasaya't ko wala ang taramidan niyo, anak ko. Awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. Wan nga rod manang, makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kanlabas. Sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sanikwa ang apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Iso asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adakak. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wenno saan. Desisyon mo dayta, Lirio. Jaket abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atallo dayjay. Anya? Jakayat nga dad-adokan basbas si titawid na. Tigayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak, ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinadang. Agbibinningay. Nagbibingay kami nga rod iti husto kadagiti kakabsat ko kat nakita no kasano ti panagbabawi dagiti dua a kakabsat ko isa naragsakan iti husto tanamiris da dagiti biddot da iti kalabas. Kat itadan bukod miya pamilya kat napintas latta ti linnangan mi nga oray adan pamilya ti tunggal maysa. Alakastan tigayem mo Lirio. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayemyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.